Ebusuafo mumientie odue emra. Obram, o se wo ye dwuma oga na happen. Wo chat ni what? Yaba, woni mumu so odwanyini. Woni mumu otakrama mebrebe se krama bema. Otakrama mebrebe se krama bema. Wo de fa wo chibi bla de inside ase na beto wo ni chasri. Wo ma me kwasia no. Wo do dwuma edi be. Odofo obi beka se de na ekoso sei. Eye sister Martha oso ontwema obeti wan ne entwema ne chena. So the despite enim betwitwi reform. Se tiwa onim nyansa no omu ade a emo fama ose kwa me despite so onkofa ne papa na ofa ne mesi media yi so. Sister Martha so ontwema tiwa no ontwema ne chena. Muntie. Ya bet so TikTok wa so betu ye mu bi kwasia mpani. Ade no wachimi kura sa. Kwasia wo nipa bi despite na do muasam e ba be kono so. Wo papa kwasia mpani no wo bo branko abi adwuma wase. Wo ma me aboa no bo branko abi adwuma so bimra mebi. Kwasia ba jimi. Utimu mu se na ntwinyini. Utimu mu se na ntwinyini. Wo de obo dwuma edi bedu. Ye bet so wo ba betu ye wo TikTok wase. Kwasia ade na mama ye ba na bro so sa. Abroso na maye amana abroso sa abroso asiafo ma chimi sa mo bi mo free hinfa mo yade you say it's too much it's mo person ma me no madro mu ansa na mo say you people are doing too much mo person ma me no on kana no adro mu kwasia ye di atamu kunu kwasia mpani no ya fa na beka ho ukunu kwasia mpani ya twa na besimu mo chimi kwasa bi mu asem ni wie na mo chimi kwasa nka ma no ni said o me mane no yama mese ni ku ko na me sika mramu na wo cho techema na wo cho kon na wo cho techema wasia jimi ma wo sa ko fa despite wo sa de Ghana for ye nyina ye ni abre yes because ashase ne ya stop ya bana ni timu mu sa na ntwinyini no ya stop no sa kwase ya bana ni timu mu sa na ntwinyini no ya stop no nti na go tutu this extend no wasia jimi wo do be hu I don't know what she papa ya betu achi wodi na ke mo sa de ya bebu wo ya de before you na ba be wram o do ya bo na wo ye na nchie wo ya na wo ye na nchie ba wo me ya betu achi wo ya despite so kwata wo fi a e ka kwase mpe no wo nti ba bi an chocho teche ma so twanyini onu ya tu ni fie wo jimi na wo kwase aba te sa wo e ke be ka asase e na mi nya wo homre e da kwase ya be kire mo sai mo be to wa wo de fa wo jimi e bra ha sai na ka be to opi ade na mo bi ma jimi kura sa asem we ba e waka bi eye twaso wo se mi twaso wo chichia afa de o ma ye adwuma ye organ ha sai obeti wa wo ni chas rentwi fa abo obeti wa adwuma ba na wa be bie wo Ghana rentwi fa abo ade abuofu ebesini ye jimi ana mo fi se nipa ye din wa app ni so mo fi se obi suro mu wa hu mo fi se nipa ye din wa app ni so ene na nipa so so na ka wo kwase abate so ka so de mlika kwapa dwane afi app no so wo kwase abate so ka wo de mlika dwane afi app no so owo su ba ye jimi owo su ba passe bra ya ba amon ade na wa jimi kura sa ya ba amon mo ya de ye nyina ha asem we by sister ma wo hu se me ma ka bi po me platform so that because ema mienu no mo involve ni nyina no mi hu ni se ema mienu ni nyina obi abre ma me na bre odobro ni abre obi abre eti de enyansafo aka mu wo mu no mo ma odo ni che se enkwala ni nti ye kasa bi esi enkwala ni nti emwai ti bu de mo nhwe nyansa ho obatu ara ya do nhwe nyansa ho ba ko papa bebiri abuofu ohene ne kwate beda abonten a wo kwa ye do na ata na wo jimi we kwa wan ko to obi e wale so wo jimi ti so kwa ko to obi e wale so jimi ti so kwa ko to obi e wale so na ko do ni ko to obi e wale so na ye de wasia Odofo ene na kire se Sister Martha ene ekotie no ebaaye no according to wom omusi dade so aba sebi na japade me kira ne kwate dom ebeto abonten so social media so ti wedimlika ekopropro ho dade so aba no oyere okopropro ho efa ene papa ne wo ye koto awale so eti senko odobloni eto awale so a enka ne haw ne de ehi asem no maka bi a muntwa so enam de Ghana mpanifo anim eye fom chesam de mpanifo nanim nyina fole asem we mu Sister Martha say on twemati wa ne entwema ne chena obekire ne bosom eduema buru ni esen twa Daddy Lumba asam ne dikowura 2026 o ya dikowura 2026 asam na to ne ntwai afekura na asa page hey boy